Senator the Meru we want nige kathite gavana Mutumani kiraba kuga nwego kubiria Meru mirandi ya witi na mbere akema bagikundi gikiba kerebo gite runguru wa Mutuma Toithinke nibonekete witi na mbere na Meru kugunika bo kathani araberi terugani na thirikari je arutikagire kwaraganio kiribura bo kujiro Meru kagitenega katora muthuri murioki agutwira kundi kia mboyembe thegera ikomunikata the Meru want na ndini bashumirite na kugati bako gwata mbaru gavana Meru no Mutuma Toithinke nikira bakondeta na mbere no tongerie bawe bagotikira tiweti na mbere bokonekana ndene county Meru. For the very first time igitare akawira Mwangaza wa development fund ni ari kuthirwa lakini kuma Mutuma gucoka wa development fund ni choketo. For instance budget rera thoma last week this financial year ward sion the 45 cia Meru o ward kona mbesa igokonia 18 million shillings cia maendeleo. Number 2 kere ward sion the ndene Meru ikongereka ke 18 million ikongereka milioni 3 cia bursaries na antobeto bursaries hii sirari kwebera lakini Mutuma na raichokerie every ward ikethera ina mbesa igokinya 21 million shillings cia kuthithia maendeleo cia bursary bagita ngoge na mbechira cha ward fund uria chikonenkanira igitira kawera tutomago tukiona ngugi no nto ward fund area kawera aria kwethia ya kuringa PR lakini daiji gavana wetu na interest MCAs no nto MCA baba atari ni anto ave interest na ward fund na ndo kuma Toithinke akuja itone teini bakyo platform regime ere rale nyuma mama aletha ale MC akethera ale muini ote protocol ra thingata wa thai to kona MC betho bakona gya kuruma through thirikari ne Toithinke twina governor ukwirwo ntu akathikira twina deputy governor ukwirwo ntu akathikira bageta kurobe kuma ke national government kana kuma kire World Bank KISIP kana entities chionde system ira chionde chiena mbecha kundi giki kimerire muno atongire braba kurega na thirikari Mutuma na Ruto bakeberate bobwega kurega na mirandi yonde irajete ndene county Meru twina batu anti opposition ngoge yawe iri anene igopinga kira thirikari ikuthithia na thirikari nya kithithia bageta step ingi ya gopinga value gintu kiria azin otiro bakwaga gintu kya gopinga gikonie thirikari tukera gavana atirena national government no twina wagwita into kuma kiruto nendere na mutisha jojo na kirinkutania miario ira cionekene muno katika metheka na Mutuma mbembe baba mbetha bakiuga uju mantu jau ja kurenkanira mpempe riria mithikari nturi uga wari minister wa agriculture thaiyo bati kwethero etona ya sustainable development projects ire othithirie mantu ja kurenkanira mpempe na that is not maendeleo te maendeleo jare au. So we are not as foolish as we look. Ito meye gitarire turendo mtura wonde ukurunga manezi atwire development projects ire athithia rire areo kana rire ari gigitikire agwatirite muthuri murioki mweri Juma mutirijo kanga